Guys, masih bersama Pangeran Gulung guys. Bang Ded minta izin loh, anak-anak bikin ruwet dari SD Pomas di SD 2 ya? Iya. SD 2 guys, antri. Oke, yuk guys. Ini sudah disterilkan ya guys, sudah dilap ya guys. Begini lah, oh guys. Pangeran Gulung dilawan guys. Rangulek. Aku kerja aku lho, Siapa yang murah ewu? Aku. Oh guys, mau bikin ulah. Ya tak tambah. Serapopo, gawe ruwet tidak masalah. Gagangku. Guys, jangan tangannya Roy. Wow. Guys. Ini sudah diberisikan loh guys. Belum. Lagi. Baru tadi tanah. Aku tan. Oh, sik, sabar. Ki nggone sapa? Mbah kuwi. Aku. Maleng. Oh guys. Loh guys. Aku sewu. Lara masanya. Wis nek kok sik. Aku sewu. Oke iya sayang. Anu sih le. Iya. Ya bener sih bener. Kok sik to nam kuwi. Ora ngomong saruga. Wow. Piye to? Mata. Ayo ini nang sik lho. Guys, dulu ya guys. Kayak pape dale. Papeda ya. Polisi pape dale. Iya, wis tenang Lah wae. anu sih le. Iya. Ada tuku nang kene nang kacune. Anu sih le. Tam nyale sisa anu sih le. 3.000. Aku ora. Sik, Aku papeda. anu sih. Iki tale iki karo es. Oke. Berarti mau jujur. Jujur telu. Harusnya jenet getahan komputer. Ya enak laptop. Ndi tam? Jujur le. Sewu le. Aku jujur telu. Sabar. Iya tan dalem pangaran gunung Pangeran Gulung dilawan. Masuk pakai Pak Eko.